and nteko force nya budget ire bomba ko realize that way ko nenya maybe biashara cha ingwa at the end of the day tumba kuona thirikari tumba ku raise revenue na nteko na chakayo mba commit even the deficit irayo they end up even borrowing more. Thank you so much, Eric. Mwalimu tukeza kiuwe ruterene rwa education na wambi link na budget ira tuenyo thai itukuona kuna matha mengi mna ya change tikire mandu education kuna university funding model kuna thai ana iwa kurwa bakarirwa exams free education yake igwitekira oringi na ukiotegera thai bakuwa mbetira nyingi sititekia ruterero education lakini still no kuona kwina ana batumba kuthoma no ntu kwina mbetse yiu kura cia exams tia tia bonde bakomba kurirana mbetse yiu kura bare school tia cia bonde cia ndito in the first place kenda ana bathoma no ntu acia bomba batikumba so uwe ukarinya mwalimu kiri budget iri no kuona yakako ivyo favorite avyo ruterero education. Thank you very much. Budget ya mwaka yu yete education mbese nyingi mno lakini turuwa budget na kija mbese yetu to budgeta mtu akarati na nabawe na mukuru na mwekuru baka budget matu endu pura mbese chioneka pura cha tumuri mwanya na budget so katwarie mbese ibura ibita kubwithia kinya mbese cha mwaka muthiru na yora yungi chi education cha nyingi sana lakini I can assure you primary school nyingi ana kinyambe chete ana cha competition ya no idhikade kachete ikenda ma budget kaingia lakini mbeche ile chokija chukuru na matore kubwithia aiwenda chete ikiniga poeta secondary school kinya kwandika ari mubongo ba JSS ba junior secondary school watu kaidina kinyana bongo ni competition ira ni okay nigi abura kwenda kuona ati vene Kenya tembe na tukali pechiri duti katwa ile tochurie to maraba ba konekwa bechi ubori ba nate for example budget ya mwaka huu ni about 706 billion shillings yongeleten by 7% kuma last year topori ongelekete na percent iriku tote burobo kanende tukayotala topo ongelekete na percent ni sana so pa ongela na 7% ite kumachi na kuongeleka kwa to na thina yetu ba tutore Kenyans no brother wao that timbecha kuona ni management of mbecha whether tutire management ya mbecha ke ndiwide mura iko bwithia na kwa ringi kinyamu chito budget ya mbecha lakini burega tumirwa tuwe mbecha kawo kana chama yake mtu akarande na mwakuru na ana bawe bakawambia chie ya tukabwithia ono lakini woko kubuto bwithakia kankwendo mwira chukuru nyingi cha primary secondary colleges universities chena thine nyingi muno na imwe kaikuingwa ya university nyingi cooperate na debt cooperate na maloni watu kija university imwe itera itumba kuna ija mishara ukona ari muboko baterea wa mishara mere kinyele ithatu batari wa bage university ingi ukona ni kuwa ari mubambo itekirie ni buri 50% lakini bwitambere kurutana ari topongwa ero bora ya na wombere beche nyingi irwari thina ni nyingi muno na kwanza ende with the new funding model kwa tuika torirwa niyo jagirenge lakini ukayabudi ari topongwa na university bakwira yina thina mbi alitopara kuona bakiao bechi nyingi baba kumenyeka nonto kinyambo thako ina pecha kwenu bonga bwandika fomu ni bote na pecha na kwa tabo na pa anene ukawa bechi nyingi kilikuwa akoni ndi pecha no wewe ndenda kuwa batwe la free primary education yeyire na kibaki antopo yone chukuru kwatweka irazi mite kwana kwatweka desk ite kwana
kwa tukaribu bate kwana why nonto tutamenyerete ku plan ndeto ukona kile moyo pro aita kwa mwana nyuma meli kenda na no kuona muntu agita kuromba mbeche cyo ike moyo ko chibitali ati shabataneke atiende madhaya ili ati to moyo kuromba mkono mke matanete lakini tutena bia cho mke chibitali tutena bia cho kurenya mwana ngo na no ichi mwana akei meli kenda kibita lakini utini bako yo within kwa batu kuma 1964 planning yetu ya education ya limbi muno watu ikatulia na mambo ya chukua wa kwenda tote ku project na toa kairas tote ku project na to budget mbecha cha wetania nana wala obro kuona mtu akaona gari akala ku budget repair akala ku budget petrol ukaenda na gari jirene ndiri petrol na kote kumenya ndeko kunwa ukora nyumba kiwa tote ku repair no tombi batu tutienda mato ya planning muno na unio thina yetu aturirwari ndio tuli na mato education. Thank you so much. Bwana Eric, zero based budget. Kindly not to explain kidogo kimturote kuelewa zero based budget imbi mbele tuta kinyawangi. Epo kama no zero based budget i mutaratara progressive jua kudithia budget. Kudithia budget na njira nyingi muno. My brother akwaremantuja kuongera budget, incremental budget. Tukugarande education last year nyakugane last year nere na mbechi kariu yongerwa na 7%. Mfumo jojo wa budgeting jo ku compare last year twekirite mbechi ngana aja tukongera ingi imutaratara jutete bwaga nontu rimwe kethera last year wa budget rete ngari imwe nyicha imwe tutwire tukitaga last year twari fueling kinyete 1 million indi nyai imwe cha pakirwe indi rande uge lazima tongere mbecha nontu nata last year tweta 1 million this year bat kutoa 2 million budgeting Kenya twire karium tukare tukiongaira na you some of the reforms progressive itoko hope zero budgeting ka maana zero budget kuga o mwaka tobati kuchuka kaere tukambe ko budget mzero tutiuganga last year orari na mbechi ngana nontu itomimorare abyo mbugenya ntobambe barari tae ndio tumba kuendelea kuga lazima tuongere kwa hiyo lazima ndio tuchokekere tuchurira ndi twenangaringa na chi function ire ite function ore tugekera mbechi ngana kende choka barabarani so nandi no ego to zero based budgeting o mwaka twathire mwaka hiyo next year tukithia budgeting tukambija ko tembe chechirare na guti memory rare tukambe kairira ndi kutara twirigirite kuthithia next year in between on the current expenditure tutigirandi mutindo jwa kuendelea tukuongera budget not about compare from the previous year. Okay. So you know mpango jwa zero based budget. Okay, thank you so much. Tukija kiogwe kwena mantaje gi biashara na we secretary wa Mira ikintu kithiritwo kiretete thina sana especially Miru. No kuiba ya kamimbi Mira bado itinyuma nontu maybe wale liara kawo kataliri kana mayani kana crops winge ntaiwa Mira yake inywea. Uwo karia murimi Mira na we secretary no kuelewa everything about Mira. How do you feel about it? Kabisa. Atwandire na kuwa wara kukuelewa ni ari bonde atiri thirikari tu kayuwa mantu nenda yuwa na kwina mbati mbaye nene muno ikuo na itukona ni mantu amathuku muno ki generation ikeya nontu batwe barabeta kanisa na baratu etikitie Murungu majority akaromba kura ya urwe nontu tukompe
bura twaracia batu twa mathabau na twitaga nisene twetikirwa na bara bangi beta irabu na bura baracia na bakaetikirwa batu twawire ni olelia kimira batu twari na wirane na thirikari emukathe Ruto atia tukauria thoko injaru cia miraa na thoko injaru cia miraa ikaurwa thirikari budget mantu na yekira na bukona mitaratara kinya apart from kuria ira ciongo tware acio cietu nikainyelekite onto igaba kwira muntu uma biblia iwa ba murito kombo ni ti biblia iwa ire toto wa murungu president tumwiro na mato yawe batu akija mirare ya ingiro after corona ya rurirwe Somalia onto kwetu emirane mwaki ira turi tumba kulilage yorende Somalia ya rurirwe antu be ya wamba be kirambe cio itise murimi cio ya ro Nairobi ndene $4.5 per kilo na president kwetu mukathe Ruto aikuya maromba mawa au sindeti bereta kwa pisho awire wa ojete katero bakethiata baeta itwali antu baringire mpena bawiru muno lakini yako ojete tuguthire mieri 3 boko akarire mbesira cia baraba ya ciumire $4.5 ira $9 ira times 2 bottom up ira ritango ikauma na ikaro mantu ye ya antu yakareka lakini re kantu baraba affecti mantu bateona kanya beleso mantu bero antu isia karau ni tumikina ki tai weta miru town indirectly no yo ya mbese se mira more than 50% ni abiashara atu antu bembe twena biashara mira tuendete mira abiashara 70% yangu ini basi betu either muntu edera umete tigania umete imente umete ko nowe ya watu na atu tuimbise biashara ni iriku ira ontu isi edera singe lakini da iweta nduka siangu kaingi ndere baba prombox manjor bado tura prombox saiti prombox ngiri mwaka ngiri ni akwe bese idirikare yo ya ke madhabu ya babu muntu obwethete economics na kumengare yurawa yekirwa 16% VAT na 100% stamp duty kuongarira yuri Japan ngiri mana yana ya thirikari kona ngiri mana 5 nyo imo prombox ko bie ngiri mana 5 kingare mo turite ngare ngiri lakini mwaka yo watala namba singari njaro kwa hiyo na thirikari ni kulusi ribeni ariko biki thirikari yo yambia na kelite mwe biki ithiringi o 40-50 thirikari mbesira yo ya directly kelite mauta batu tombo kwa atu na biki ngiri manele iko diolonga merene ukiakua biki yenywe lita nuko na mbesira mira yo ya ireta kwa batu economy mireo kwa antu bobonde tukweta biki anto mangiri kabararire musi anababa teweta skuru anto ba prombox kaba ndera baba bararire ngwe kwa weta hoteli kasi kuingwa hoteli na nyumba cia entertainment kwa tu icio yoriboya weta kuondeka yingi ukathiulunga taoni kangwe yingi kwa tu kwira president yo na baraba muthiki rairia thikiri ciawe tiko kene no lakini wina uwezo bo tubwithirio ra watwirire ontu no woritine we oritine ruare no ora twaringire kura na nkoro emwe pamwe betu barare ambia cia Jubilee tura sacrifice ro tuthira ambia cia antu boba nyanchobi katwita kanchene tukarie nao twaria kanchene na kanisa nimbe amuno lakini antu ibakuibwa kiboko kiu atukuao kimira utimwembe oro maua kwibyo tuonete na tutikwenda gathia muntu omwe no kwira o moka ibanga kimira tuonete zero onto no kuibwa koni era ya ora ngiri manele irua yura ngiri 30 20 na ithano ndine mirera kinyiro ngiri 20 konia tuina mieri etandatu mireta umugote kila kenda ngiri manele kila tora kwa ngiri 24 muntu endere kila ngiri 24 ri inaendi mwana aende skulu acio imuremirio no remereta kila ukariwa kana mukario karitie kana mutuoro twire kuto twira kurani a negative economy kimanto amira
ko watu kuwa twabwite kwithira apart from kwa wa ambassador mwe wa ndira yura miro rindi mea Somalia no etura ira mira na competitor beto ba mira Somalia ni Ethiopia mea ndigiruire ile mira ni rimo indi nyingi ni rimo mira ni Ethiopia Yemen na batu Kenya itu na batu tu namba utu urimi wa iri nyingi lakini wendi tu wan lakini la tomba kwende nenya kwari na international crisis si Ethiopia na Somalia batari usore batari ambilateral trade agreement batamba kwaraniria ko batu to ari na monopoly ko ende mirako Somalia na dirikare ekeya itu ni watu waringire kura batu itu ari na kausiano kidogo na Somalia hukuma no gaka niite na ara kwenda tomba kwende mira kinyambi kwambi mianke uke ingi na batu to komba kururura mianka aki nonte kuona bibi umi kithira mwanka yukura kitha itukuibwa muntu alien baraba batwire wetu baraba twire refugee camps ibakuro no bae wibande Kenya muntu ura twire nara na kuro yo Kenya wewe kibande lakini batu kuro rura mwanka twite twendi mira sendira ibukumira thirikari ku discrimination ira nene yumba kuonekana nontu muntu ofore no wetigire ora umwake bande na batu turua twite muntu wetu ete na arendi mira na asoke athana ni mira yendwe tuone mbesa na mbesa ichi kuri economy ya Kenya iburu kubwina bata ikweya na kibande kana ikwendie mbia ikwende intugeto sendira tukona mbesa uchi kigeni tukwenda muno kenda ndia twekura ndo mbesa uchi ya muntu akagura kirato muntu akaende mwana skuru na thirikari ikaniru koko tukua kemira batu ituonete negative onto bati nimero 4.5 bottom up ira media 9 na mbia 9 ni ya Kenya na Ameru nkwira na muntu wendo thikiriti mbese yuire ya waikatel mbese uti mbese kinya muntu ucio ya oya mbese iwate no te ucuru kinyare acho onto iteli city watu gara president au kumele manto yau yariru na ya open kananto beleso onto mbia siongelekerere ni mbikenda bamenya onto thaitu ikiundune na batu tu ya Kristo tu ba weru ka Kristo baratuira kuria kanisa na kaundu saiti anto baraba ina irabune ko watu kuitu inyilikite kithoko injaro kwariria twina potential market cia thoko injaro cia mira kinya kithira twithirite twina uhusiano thuku muno na ndira tumba kwenderia mira nto Kongo public domain that uhusiano wa Kenya na Kongo riu kwa the worst kuma itara Mobutu sasa kwa makathai ilo twina uhusiano bora bwo ku thibio tumia kwariria abo twina ndia South Africa na uninda support President Ruto no ntuba intuke mowa wishara of free inter Africa trade free inter Africa trade no ntubu mwarira simuno no te muntu webuthikiria we mu biashara ukimenya ari mwa mpempe icio mayo nturinde irarere mpempe no kona itagwire miundene batu Zambia mpempe indu imbesi nini muno Malawi Mozambique lakini tukowa ontona kwa free inter Africa trade tukumenya muntu wenda kithiru iri kya mutu norongo ina kyo kirinyaga mpempe si ania na akama tukana ara ura mpempe nonto free trade ya Africa arete a anto barabande kithini bira pendele na twende kuona hai irio bya kiu Kenya auto kethe atuonete siru maxi ke barato amuri support ke mira Malawi Zambia na Congo na South Africa tuna potential market etani saiti ya 10 sio mba kuleta mbesa imbe ya Kenya na toa kuri economy yambi. Thank you so much. Eric, on the other side, ikukwerekana budget ira twina thai. Yes. Almost 98% of it there is actually expenditure. Yes. Na mukenya kawaida no expenditure ile individu kurewa na inya o mwanga kwa twika kinya mbete sema endelee sio nini nguruki ile sio spend okiri kure into the community. Sure. Mbere nguchokere kiuria, I want to pick something from my brother Ajauga. You know, tokeja kwira Ameru ma, this is the worst regime ever in terms of policy, in terms of diplomacy, in terms of economic, na inya kutumira mwananchi bora. Na problem ratu nayo, my brother, tiene itethira kaikende ya kongereka. Reason,
ki jonde ja affecta wa siasa. The moment we get the wrong people in leadership, hiyo ni thina. Na nyaba bati tuteithie buru. Na the problem ria twinayo one, ugategera region yetu, there is a deliberate move ekora economic activities chetu so that tugeria kuthura tuna discipline. The moment thirikari ikeja kurealize no nyiri no tukumba batukumba control. I remember the ages of Moi twerawa mwarimu na aturikania because we were a bit younger. Moi yakweja realize babwe butumulingira mutero ntwa maja kawa. He decided to kill the economy so that photo the line. Mira issue has been a political tool to made in a successive government. Unless we realize atongire baratu nabo, most of them are not even farmers. Na tuaetherie elective positions, chiri executive, whereby executive in terms of we have an office, an elective office, ya mjumbe, na resource ya kumanage. Vingana kulika no utetera. There's no time. Because mbunge na CDF na fuel levy, he sees what na biashara chiawe. If an MP is becoming no kudivya barabara, igitare kwake jo gutetera. Because he has a way of beza chiawa kumba kugen. Ko problem yetu ni atongeria betu baratu durite. Ibo issue chetu chia economy yetu in terms of development ya agricultural sector yetu either Mira. I remember when Kajuju was there, no advocate. For example, I want to uncle campaign or but I want to give you an example. No only Mira kaure tina ite kiretogi scheduled club baskuma ba mobilize. President in terms of diplomacy na relationship chetu na country yetu nayo ikarajeka adhiritie because when he sides with Somali issue na Somaliland baiga biashara beta chetanara. Those are the issues tupate kwa riviacho na tukarea kubera the ibo dina chetu, then we could tukiendelea kule thina iji bora economic activity chetu na tukale tu thinene. As I come back to you my sister, sure mwananchi no karandikura kiura yatri budget hiyo on the 4.29 trillion. 90% ilito tumiri as expenditure kurea mechara, kurea marando, kurea irandu letu rinene mono, plus the counties also they carry also the burden. Ikietumio kuona mwananchi turero chiringi kana winachio ankwenda go simplify to mwananchi elewa chiringi kana na ndewe nachio irogwete chiringi 90 nachio cheta kurea marando cheta kurea utumiri bwa buthuku cheja gutwa mbeca na nturene because this is the same fund bakwejotwa mashinani na ibate kwenda ututhiria impambirie kuga problem ira twinayo ni utumiri buthuku bwa mbeca cia ananchi. Why would on earth we have a problem of roads barabara chetu china thina nyingi muno, lakini itukumba kwa waka State House chionte cha Kenya tu you handa priority chia kwikariata because you priority ku either wake jakanyombe kura. You see sometimes kana kwa mwitio karaku maisha jaku jonde ya udithia nyomba lero kwa mwaja unionga karama maisha jako jonde. Those are kind of areas target cha thirikari ile nkubuka thirikari hizi targetite maisha plan kana mitaratara yao ikarajeka upside na te upside onge to the gain ya urawi ofisine kana barabara economic policy. There was an issue irato area sometimes back that budget ile wana gintu kya mundoro kuthithia kiria kona ku there is a budgeted corruptions na ikieto mkona rwalero aniritu nande jo my brother ugirira kairi Eric uga the issue of zero budgeting to ateka kethoro uko into kubibi itero for example ko ngare chia dirire ko yantu betre retire ko yantu batikolewa nonto patendo thithio benda ko budget re jakabari oku ready kenda bona avenue kutaguna mbecha ko murigo jora munene wananchi akenda kumenya gorobo narwa budget hiyo onde ikarajeka iri ya gutumira consumption jira tugaganande ni mbecha chia kule rando because rando tutikita
tutiona no tiritumikite ithite barabara kingi nakio ikurea mishara. Still there is a huge issue ije ya wage bill that ikaraja kai go skyrocketing every year in and year out. No ntu mbeya chionde geta kurea mishara nibo twira. There is no mbecha chutumika kuinject kiri economy ku create a living kana kuthiurunga ki economy ku chiarithia ingi kenda at least mbecha iketata ikona. Something else ikomba ku shrink the issue ya budget kana erase ni kutha kwina loopholes nyingi muno kithirikari yetu nayo. That loopholes ichi nacho nirio kuga nande nontu chikiro chiri chikwa mbecha mo as a consolidated account ile tukaneo kigina kikairo kionde kuketha kwina account nyingi chi tukomba ku account kwithira gutarirwa becha chi ku nyingi lakini ida kuthaka igwita mikone ya ananchi ikarea go support the economy yetu nayo. Kwa at the end of the day sure mwananchi aketa kuria na ate mbecha chingi, but to be realistic is that kana kubera uma ni mbecha chithirikari igutumirwa buthuku ni antu barato waere responsibility. Okay, thank you so much. Mwalimu tukiza kiuga kwina sector imwe tuonete ya imbecha nyingi muno ya security. I don't know kethra katwina thina security ome I mean Kenya lakini tukaona ringi tukua free education yambiriretie from some years back na no matter the situation free education irendelea. Lakini thai I don't know what has changed kwa tuika kufund free education iringine ya itethina. Indirone bakiwa kinyiba itete mbecha cia arimu cia team building na betagwe baikagwo na at least kuba motivate or something. So okarija mwarimu do you think mbecha imwirie jani kire nini ya security kana kinya ile sikiri kwa ikulu no tunkona ni around 8.5 billion na kwa DP ni kuona like 5.3 billion na education kuri antu ana batikomba kuthoma kuri arimu jabau batikomba nya ko motivate kenda at least bona motivation kinya guitana na ba. Do you think it's fair kana iba batera at least gutegera priorities ibona lakini mbele mbambe ngoete bora ntonga hii awa akristo tu manyere nonto aratueterete ito karayaka to korongwa to kuhia to kubuida manto amoru nkoroki kinya ya lebi na iru are koroto ukari muntu ngenu wo po akristo kana antu bakanisa uratho muislamu ka muntu ngi ituimanyere no ntu itokuthukirie twa president we ngo ubira anyu mumo the you ka bible nthi uti corruption ikethe kuringi na ikire bible nthi na ito munekere nthi akaria tije kethe we ka bible nthi kakurunga na kere akaria nthi no ntu mukristo na betamere nya to muthura katona bura ai mukristo na to mwitikia kuwa kristo tuimenyere tukaya kuthukiria twa kiure kira woria tuchoke atwaririe ringi mantu ya budget na mantu ya manage mbecha ka kura manage mbecha boya thina yetu tiko budget na tembecha na tiko ga mbecha ni management ya mbecha na iri kuithwa na rake security ikero cheta mantu na security na ikaurwa kiuria no tira accountability nao kana reto ku expenditure inya niyo nyingi kire expenditure nyingi expenditure niyo nyingi kire activity ile iotethia bura twenda kubwithia. For example mishara niyo mingi ukurukia ku recruitment bia chukuru kana tenda bechiri weta through tenda nicho nyingi kurukire gutethia mwana kenda thoma ano tuchuria atiri expenditure ita on whose benefit who benefits no agunika muno kire expenditure ya besha ida to budget
remo na remo tombanya kuthwania kiongozi fulani ni mwega muno no tuna waka barabara fulani na waka irasi na kubuithia bo, lakini ukara kubuithia expenditure mbecha utona na ukuira ukara ya kubuithia expenditure mbecha itemenya wokela expenditure ni te kethuki na irio kende itumirika, lakini expenditure ile ina accountability. But the to Kenyans ne kwaga accountability. Na hivyo ntokinya eriki economist eugire umutata na uwa kinya irando rito kurea tomba kwithira tuirea irando ritio yene expenditure, lakini expenditure uri ireo anu we kuguna na eruari aciari aba kurira baba ina primary, aciari aba kurira baba ina secondary, aciari aba kurira baba ina college TVET, aciari aba kurira baba ina universities no ntombi barero thirikari ikaya na mbecha nyingi muno muciari uthi murio yo akamata, lakini waike mwana ukona muciari ayakamata murio munene sana atu yomba arito bamwe batainya cukuru baka drop out, arito bangi bakambiria kuromba mbecha hapa na pale, ukona rimo mwana akaura winya kurawa nonto akurambia cha muntu na atibuithia bura akwenda nonto maisha ya maumu na bora mpenda kuuria thirikari ne tafadhali ne tupulani bwega ne tukumenya ana baraba bari primary mwaka yo baraba secondary baraba university tupulani bwega na tuchuria atiri baba primary back ya secondary tuina mbeshi kugana baraba secondary back ya university tuina mbeshi kugana na tubangira mbeche yu namba 2 baraba university kana college bakethira cukuru baina gwe nikenda tubwithie kinya cottage industries tombe kuandika anabetu kaba chiandike bongwa pote tumi kya ku import kana kya wita kura kinya toothpick China kana Japan pote tumi kya kura nya mirie iratu yo gwatu watu ko batu tubwithie okay sasa watu tubwithira tu, lakini ri tutabwithia kinya mirie iratu anabetu bakaona gwekurita isa aswa tutumba kubwithia thimo iratu inacho, lakini ri tutabwithia kinya cover ya thimo tutethatu ina factory ile kadita tumiru cha kubwithia toothpicks acha kubwithia cover ya thimo nikatwatura batwe kurima bira tote kurea ya kaoa no tutemea kurira mwana kaoa utemea kurira mwana mayani kato ato gutura kurima bira tote kurea na kuria bira tote kurima. So thirikari buri kubanga bwega twachuri na tukwerekera miaka ingi yite na tukabanga na tweka mbecha jenisi baba kureta thina na tin jenisi baba kureta thina ne kaba kuono tino baitite ana bachuria na tumita na twaita what we have to lose ni mbio to kuona mbio to lose frustration ikeya. So hodi iromba yakwa ni thirikari ipulani bobwega ana bathome na tukimenya population yetu ya batu weta youth antu abanake ni almost 75% ya population ibo baingi babagirwe na baithire baina utoro bwega ironthi iketha ino kiri muntu ena mpara atira wakire from line of thought only I tried to develop start company fulani in that there I'm a developer not as a doing environment kuthiri biashara u register company and an import machine kugo twira but irari hado monoki batwi when I decided to kuthia chain link and ku misumari you know
this government itongeretwo ni antu batathithia bataindustrialize batathithia biashara kana kuthithia ana factory kana mtu taran an institution iri ikumenya nate gutethia ikunjurithia lekin kugo ikeja kuthira tongire bara twina bo utonga boe bunthe borena bu there is no day ukamutonyithia ugana ndio bakwaja manuchadaria or something kana araita biashara kana mithithia factory yandika na inchi nguge we iko cut deals na ku-import because this country is a country of consumers na ba make it sure that because they have ability, have resources chathirikari na ibombete ku amass wealth, they can easily import into non-tobena resources to kill a detriment ya batu tukagida ku innovate kana ku industrialize ndigoro yetu ko oni mbugire mantu jonde jare affect on siasa that the people we are putting in positions thirikari nande because we can demand from the government to teato merenka kana to merenja but we are telling it that na tugaga society is a reflection ya tongere bara to tongari but tongerete ekeja kwethirwa tutongerie kuleta tongere bakuthuganiria ananchi urabari then we have a problem as a society kitu mirogoro banaru tukwarania tukera atiri mumeru kwithira ugo mira itina thoko ikuthira twatundira tongeria bakura policies kana ba relationship yetu batukomenya ura diplomacy. Imagine when we president oga appoint losers as a diplomat bageta kutetheria na yugo biashara because that's the saddest part to know as a country because if you are not there are long standing diplomats to nabo bombo tutetheria ku negotiate on behalf of other countries kuthithia biashara but we muntu aruzi no ntono supportete kana no contribute towards election yaku wamwira ankuithe Geneva ankuithe Somali ankuithe somewhere else ndo atamenya diplomacy mbi. How will he negotiate on behalf of biashara? Won't. Because that's a problem you have. As long as Tombi require, na tuge batu as a community, where we come from, atongere baratu nabo, atongere batumbo tutedia. That's the reality. And we are recycling them. Nontore, ibakuiza batu atoken. And then we ended up killing a generation of Mira, a generation of coffee, and then... Yes. Okay, thank you. Antera tujuki kabreki kidogo. Second. Tindaika. Second yumo. Tindaika. Yes. Second. Tuko tukaona ubonelete ilinda tutule kufanya watu asakante na mbiki president tutwe alikuwa president. Urindi kwa na King of Netherlands ndio ndio Kenya. Na ambassador wa Kenya Netherlands imumeru wita walima mmoja bado tuerelie onto kama kwa rigi biashara ya Kenya na Netherlands uraba kanitania kia agreement yu si awedi usiombe ile Nairobi na ambassador ya ko na atele mbele list musoko yana na demand ya siombe si bila kwa kudili Kenya wapo na mawa ya ligo anogoba lima biapo na tura kio lakini kantu kanunu mira na ndiko ya Holland ni ate ndiko utebitire ya wako ni onde na cafe baba aliuka Holland kubende abanya cafe ile ta cafe inyumba siote ko nyure to bido ko mira kinya kwa yoko ina ntobe lakini bado tudira tuya utwarire ko turana kinya kuitawale ndizonzi mira ne ya kwenda bo angora kwa ndio kwa kala na au kala mabayo nacho na review huo wangu support ya tri au ambassador turo in Netherlands na tufilile ala tamatu tutiko na tuatiwa watu ndekete tuari kwa hivyo tumba kudiga tufasi track au onto aidiki na siasa na nani na wile au na tubo mare to lengi na uo msoko to mare
Thank you so much. Iwaga sana mutagerio Meru TV kana inkubikanirie no mbe kutwatara Facebook Meru TV Kenya na kutwatara YouTube wakatwata ke Meru TV Digital na wenda kuthroga ntumire SMS na mbe kuyirira na screen yaku ni 0748918901 ngicokera ankethro nkiwata maoni yaku nikenda tuibukinya woru wate opinion yaku rugata kuigwa tanambere gutumira SMS nikenda mpomba kwithirwa nkitho makomba kuthroga maruka kuratheri kana atoe mukawe ne jwa Elsa makutano Meru nibo batostete ntukwenarua itochokerete kagita gatikuranya. Hello nyanyokwa warara atia ngorara bwega mbebe kwetike no kurikana rware twe na ndiki nata ora mbebe tu accident down network kairi ko tumera network eriko no isa mtantu Mwankare network ni Vilcom anga gusanura Mwankare mwana Vilcom ukathangika kairi Vilcom nibakinyete Meru gukoretera internet enthongi na yampwe ori obichine mochi kana biacharene yaku komenya manto nkoroki aranire natwi gukorokira 0111028800 email ni customercare@vilcom.co.ke. Vilcom Networks Limited, reliable, affordable, responsive. Nwethiritwo gichwana aria ukagura mabati ya kuimba nyomba yaku na style rio kwenda Duralong Mabati Factory Limited turi aje ne ondobu waku nitwendagia mabati ja rangi mwanya na ja mithemba mwanya ta Duralong Tile, Box Profile, Durahome kana corrugated, Duralong Roman Tile na magori ja kuguna mukojo waku. Beta wa Muthomi kuma Duralong Mabati ni operations manager arengende quality control officer. Duralong Mabati tubwetha cia mabati ya mithemba mwanya mwanya na rangi mwanya mwanya. Kuna rangi ya blue, charcoal grey ni ringi mbingi oro wisi. Tubwetha cia no accessories yayo ya ridges, tunaona kinya misumari na rubber washers. Tuita mabati yetu kulingana na ithimi bya nyumba yeku. Nkoroki netukamataira ateja betu mabati mwanka mochi Duralong tore Isiolo barabareni ya kuerekera Isiolo Airport. Komenya manto nkoroki toriongere bichine chieto kana toringere dimo kukorokera 0110-581-292. Duralong Mabati Factory Limited, tested, approved and trusted. Dedea turataukirwo ni umwe wa endo betu nitujuragwo ni kithiki kuringika kunene hamwe na nkoji cia nkoro gwitikira wendibu mwathani Murungu. Hamwe na bo nitwambairia kuibanga kubate aria muthia na rugendo do ndwambairia ja Cool Breeze Funeral Home iji nio Mwogenjeru Meru iria iri mwikano jo barabara Kirachene kilomita 3 wake kuma Meru National Polytechnic barabareni ya kuerekera na Nyuki. Cool Breeze Funeral Home nitujanaga utungata tabo gweka meri na kugeta postmortem na mareijetu ni jakuguna mukojo waku tori na gontogo kunene na kotheru gwa gweka meri ngari chao kamata meri na kinyama thandoko nitoboraidia na kumeria baria bataukirini endo bao na njira ya kubaridia mbere ya tuterothora na kirombero gietu tori na parking ya kongana restaurant na minimart aria ateja betu baurukaga beterete gutungatirwa kumenya manto nkoroki toriongera ubichine chieto Kirachene Meru kana toringire thimo gukurokera namba iji 0798-715-653. Ubichi chieto irugoragwa mathaa 24 na jana. Cool Breeze Funeral Home,
for services you can trust. Harriet Botanicals Meru branch to the Meru Town Greenwood City Mall first floor shop number F34. Hi, welcome to Harriet Botanicals Meru branch. Nitwendagia ndawa cia untwire na cia gutiriti mirimu mwanya mwanya. Turi na ndawa muthemba jua Haruwet ya fertility na hormonal imbalance kiria koro, Tediwet kiria antu arume bari na low libido na infertility. Sagawaita ya asma na thina ingi cia kibara kiriana ekoro na antu arume. Mosip shot ya high blood pressure na sukari kiriana ekoro na antu arume. Busareki ya acid na thina ingi cia kiu kiriana ekoro na antu arume. Na supplement cia kuongera mwiri inya na gukandana na mirimo kiria antu arume ekoro na ana. Harriet Botanicals nitwitikiritwe ni thirikari kwendia ndawa cia untwire. Kumenya mantu nkoroki turiongere bichine chieto kana uturingere thimo gukorokera namba 0723 341 168. Email ni info@harrietbotanicals.co.ke. Website ni www.harrietbotanicals.co.ke. Anuiji no aranire no bichichia Meru TV na Theri FM ukaigwa kuri nonto bote okugwiria kuma kire programu ire igwetaruone na ndi no utume maoni jaku gukorokira email yetu iria ni merutvcomplimecenter@gmail.com kana uturingire thimo gukorokira 0114 190 962. Meru TV chionere mwanya. Nwethiritwo gichwana aria ukagura mabati ya kuimba nyumba yaku na style ile kwenda. Duralong Mabati Factory Limited turi aje ni ondobu waku. Nitwendagia mabati ja rangi mwanya na ja mithemba mwanya ta Duralong Tile, Box Profile, Durahome kana corrugated, Duralong Roman Tile na magori ja kuguna mukojo waku. Beta wa Muthomi kuma Duralong Mabati ni operations manager arengende quality control officer. Duralong Mabati tubwetha cia mabati ya mithemba mwanya mwanya na rangi mwanya mwanya. Kuna rangi ya blue, charcoal grey ni ringi mbingi orowici. Tubwetha cia no accessories yayo ya ridges, tunaona kinya misumari na rubber washers. Tuita mabati yetu kulingana na ithimi bia nyumba yeku. Nkoroki netukamataira ateja betu mabati Mwankamochi. Duralong turi Isiolo barabareni ya kuerekera Isiolo Airport. Kumenya manto nkoroki turiongere bichine chieto kana turingere thimo gukorokera 0110 581 292. Duralong Mabati Factory Limited. Tested, approved and trusted.